Remigabda achu khamdaya bawbing. Tangkhul Shinawlong na mukho khami prayer summit 2022 ajakup sangidalai. Azadi ka Amrit Mahotsav Ranye Sara Yukrul we aina shanchak tashungda bike rally zathaira. Lekhyang Tor Ajoy the Tangkhul Express we pau Chirin Ronra in a pamidalai pauping mesa ina nganang rumsa. Tangkhul Shinawlong na mukhog mida Yukrul prayer summit rung midalai. Kazibji Phungyo Baptist Church Tangreli rung midalai Ajaw hon darik juko thang hapokda akhamakup sangra Shinawlong na mukhog mida gazibda khalai prayer summit je rung khami we maramwa vareshi makhaning we ajam aram na pem ghai khamre kala kakhiye ari arai na yaron ngalam ling shabda lailaka mirin sashimanda khalai lan le khrom da mushun le phainai sa ghai opium popi luiwar madai sang da khalai ram gujeda ning sam khang zeb shim thari lui thari ngai khangrok awunga shankharar ngai khangrok church kala association chingrik highway pagra makhanga sa Varishing sang sang naga ina ishina hak mai thermai gjewe ningchu khalai varishima bung kaphawe centenary mayon hailala khongnai churches mamashid kathai sagorai he manglarin ngajan ka highway zakashi haithaina da shankhuya da shokda khalai he manglarin we rai kala hina ithum ramwe yorin le masi masayan le kala ramung sin lila haglak aina ngasungda laida hiwang prayer summit he rungkhamina da hanga Imaram le yang kashi shibai kala rukhayang mi junglak aina zata khalai kala mashun sa shiman mi khawai yurwe jan ngazegle shaikho da khalai naga gatong we khangroma longma khalai ho churches ungnaw kala shanaw mang maningla laida khalai bingwe alungli la sakhai khawai hot khana saigore hi mutuk laga rai hi yu khawai abong akhamang laya kacha christally ithumwe mirin ngalai kala yor misang luishida Vareli uglung kashangaina hamsang luishid kachi hinada Shinawlong na hanga. Jiwang Varishinaw bing tukmaida siyasa khangrum kakahaw kala tarkar salak hawa da prayer summit he khanghodna da Shinawlong jina phongshoka. Phungyo Baptist Church Tangreli rungda khalai prayer summit we manga aina Tangkhul naw akhasada uklung sun gakhoi Tangkhul Shinawlong ot ngarut ngasan gakhoi Tangkhul ramungsin kazip sang khawai abong pha gakhoi naga yurwe shongza manga khui khawai abong jize khami hebing hi shongasa khangai na da hanga kazip ji khangadei we lungle akha gati hina tugui sada Harvest Network Ministry Director Reverend Dr. Choli Rimai Imphal Archdiocese Financial Administrator Reverend Father Velo Francis Tingkai Kala SDA Church Imphal Pastor Johnny Shimray Atum Namatui Samidalai Seha Kasaje Mdailak Aina Tangkhul Shinaw Bing Wewang Tangkhul Wewang Naga Yur Wewang da Abongutum Hiwang Sara Kabi Gabam Ijujana Kangran Sara Kanakalan with delegates Wewang Simjun Ngaran Mira Kala Ngazin Chong Karing Ngaran Mira da Hanga Kajigathana program Chuwang Jigat Kangai Leaka Finance Team 89741-99712 Kala 9612936-682 le Ngusun Milo da Hanga Yukrolimaga bombing na prayer summit service je live stream ainala ngarum baira Prayer points ngrum sang hangai bingna prayer team li 961-255-7552 la 841-49-22030 kala 8971-621-120 le ngahan wa baira Indian Armed Forces le Tangkhul Youth Ping kala ex-servicemen ping wewang Somsai Battalion Assam Rifles na ayapai rally rungmi haira Park rally je Yukrul le Harkar Diranga kala Azadi ka Amrit Mahotsav Khamayon Sada Inspector General Assam Rifles South we Azingle rungkhamena rally ji thada rungkhami je na ramnaw bing avaramle legshi ningjang mairanu gje kasana da hanga Ranye hu akaya kasada ngalai wewang mirin jikat ka hai vir nayar pingle Assam Rifles troops na felicitate samia Somsai Battalion Assam Rifles na ayapai krali rung khamejile pagas tharada jishadna Yukrul we aina shanchak thaudada khoka kasa kala avaramle legacy message miwa haira Independence Week mamangli Assam Rifles na chikatha rally rung khami wewang ramnaw na mayanga yada AR we press release li hangsanga Somsai Battalion we ranjili 1968 page we kapinga raimi mawansa ka hai tulina rungsung Tangkhul we approve khurumbu Sesing la rong sung lila khaya kashi phongchok da felicitate samia
Bike rally jili gazang how rider spring na Ukraine Somsai Battalion Wino outpost we aina habokda shangsak War Memorial Cemetery aina dangda thaugadana. Rally je Somsai Battalion we additional TIG VSM Karnar Ananamanwarna flag of Samia. How rider he Adam Gjuda Jingri Khwai ride kazali shuru khuya kala ashwina gazat hi India na Ningkhan samhangda Zingum Hangshini da tharuk kakashung ainang soda Harkar Tiranga we campaign la gazana da hanga. How rider spingjina rally gazat je philan gaherda shangsak tashunga. HIV IBC lambi mari khakta da miyo yamadagi amada sindui. HIV positive oiba mama mapadagi machada. Sakhangdaba miyo singa kondom yaudana yuman mari thamba matamda HIV sandui. Mi amaga yatum sirin waiduna sizinabada HIV sandoi. Ana layang da ikap matamda HIV test to the ikap labadi HIV sandoi. Chang naina amadi niyom chumna kondom sizinabana HIV dagi ngakthokpon. Sexual transmitted infection STI. Haibadi pinungi laina dagi sungak thopongami. Aduga angang pamdrabadi kondom sizinabiyo. HIV haiba virus asina mipung khudimagda sokhali. Masigi namkhai leite chahi laining kanglup natraga nupa nupi angang khaidi. Masina mi amadagi amada mathang sendokpa ngami. Aina dombu singnari HIV test tongnabagidamata. Aina dombu singnari kondom sizinabagidam. Aina dombu singnari nasabu HIV dai kanjanaba. HIV AIDS ki maramda hena kupa moron khangnabagidamag. It's toll free number 1097 da phone tobiyo. English Hindi natraga Manipuri da wari saba yagani. Nako AIDS app su download tobiyo amadi sizinabiyo. Homeopathic doctor Kala Ari Haikami Clinic Halama Homeopathic Hoda Ukraine Community Rodley Shodalai. Clinic Jin about Mikralik Hang Homeopathy he itumuli Kangaja Aina Kalai natural principle Shijinda Gazat Nahakui Abong Akasada side effect Malaymana Psychodo Wang safe Saya da Hanga Amanjika Homeopathy Hina Kabaila Baimai Kashaila Shaipamai Administer la Sapamai da Hanga. Homeopathy aina khang ha hi adam wazanga kha permanent result jithaya kala naw khawai negashman bingjangda mirin we stage kjivale mikbai arena da halama homeopathic clinic we paujili hangsanga clinic je Monday horthang Wednesday yauthang kala Friday sothang shomia adam na ngthor we pungchuko aina habokda thrada akha ngajin wina punguthum aina habokda phanga aina tangda shomia. Miss Shuri Lily 2022 we saman lubami haira gaji pau sampang dalai ngahanjili gazangbing sampang ran ngrai mamanda kachangka kathuma ka haira sai kha ajugum we Miss Shuri Lily mukhogmi Seven Sisters Foundation na lubaji thami haira da phongchok haira title winners pingwe prize money mi haira gaji hangda prize money mi gshokli atamjang khaiwe wangla Seven Sisters Foundation na ningai khama phongchoka Mihaira gaji bauhi the Shanghai Express Klata Frontier Manipur lila shokhaira khamukok miena yoreli mphong khami akhava prize money je boida mamiranga langmaida prize money we aina organizer na kata choki gaji maram lila phamata khangrok makathar laida lai ishi baumena maram hi ngathingda thaikukhui ayang ajin aina dangda winner liluba tinghangshini da phangamang mithathara itumna phaning ungbai Miss Shuri Lily 2022 we winner Samand luba lakatum kakhanele luba lakhani kalakakathumale luba lak akhada cash prize miragaji he mukhok mena rida shokhaira kasana athumui khangaja chat khana beauty pageant khayue bingna kutko sakawaida prize money wili luba kakata lephlunga da hanga aju we Miss Shuri Lily 2022 wili yangakha winner cash prize we aina 33.5% katatra first runner up cash prize we aina 25% kala second runner up cash prize we aina 20% katatra gaji hi maya khangrok MOU wa lehara sai ishina kathai aina dangda tili athuma maya khangrok malaimana kha phap mata khangrok na khikhala jilaga winner pabu we prize money lakathu mu jili lak akhatang khaimang mirada hanghawa jedalai Maram hinga thingda thaikukhui Miss Shuri Lily 2022 mukhok mi le exam air mathingna winner akhale phone kasale kahang total amount we dangkhai je kajia lak akhatang khai hi athumui kut kho su wangkala R&D Aviation Institution we shong kata thuigi gajile changhaugi gajina Miss Shuri Lily 2022 mukhok me bingna ngsikhuida R&D Aviation Institution hina achu we contest le khuyui bingjile luba lak akhatang khai Mandwi cabin crew training migi katrina
ka R&D Aviation Institution Thwe mili ishi bawme nang han khawa tharan ki hangkhala jilaga ashina khami jiwa 1,50,000 we voucher khami kasana winners being we cash prize ana khayegi gaji malai mana da hanga kala voucher khami mang maningla mukhok me jile ashina luba thinghang shini la ngadai da mi haina da hanga R&D Aviation Institution we mi bajana kahang ashili contestant na sakra la laida maring phathura ashina ngajon mi ga haile yanga ka mukhok me bing na advertise ka thala mathada masa mi thuwa da R&D Aviation Institution we project thangjam na maring ka phala phongsoka hangda khlai R&D Aviation Institution da ashu willi training quick vai voucher khami juwe man winner cash prize le katat khwira ga chitui hi mithing na contestant le ka hang tuina ishi pawme nang thingda air mathing aina khyu ya le gazang contestant akawi phone kasa record la leidalai chili contestant pawajin khang an R&D Aviation Institution le nghan wa haira ashina phaisa kadat ki gji malai mana da nghan kai kala chili air mathing na khang R&D Aviation Institution we mi bajina tuing dei da madui da khalaina kala ana rojit ko ho mi bajile hangwa fura ngajek la ka contestant pawajile hangra sa ka gji hi hanga Lakhavak ishi bawmeli air mathing na kahangwa luba lakathu muitili kadatki gajiji R&D Aviation Institution Thwe mazang mana mathing na kahang organizer na perks khura khami we athumu shakas katha laya gaji hi hanga ana kahang Manipur liver hi gatharna khang ngalai gadaili hi katha jat phalunga ju introduction je khura khwai kasana da hanga khaphap ma kata lei haida payment sala khausa kadla masa luisa da acha khon sante mathang thermiser ka haina jedalai contestant bingna pe sahira gaje po sahira da air mathingna hanga kala ana khang thaga contestant Cecily Chazona social media le Miss Shurili le winners pingle pe sahira da kapik shok la thai khuya khathai gi gajiwa Miss Shurili le 2022 first runners up Miss Torina we awe Facebook le tarik jisha thang kapik shok thaga 50% mang khamena Hili yarina thegi gjiwa mukhok me na contestant pingle request sada media kathana ngana ka full base sahira gje confirm ka samelo da kahang laya phone record khlai ati shura contestant winner akhale mithing na je hanga kala contestant katai bing na la je maya haira gje chitha da hang rok ra gje maya haira da mithing na hang sanga contestant pawale phone ka sa jele mithing na kahang taida khlai 50% je kajia luba thinghang shini da phanga je hapta khani we alung le mihaura da hanga kha ishi bawme na mathing le phone ka sa lewa kibali kha khika mi khwai ma lei mana thermi haira ga je hi hanga kala reader contestant we aina baw sang ka phangtha ka mukhok mi na luba saman mami ka shok je shokar we aina phaisa ngarai ka hai we wang na ga je hangsai kha aya jon thang Seven Sisters Foundation na ka hang tha ka Manipur tourism da miran mister ka haina da tourism le ma phen mana ga je phongshoka lakhawa ka aya phone ka sale aina dangda mukhok me na contestant le ka hang shokar we shong aina mushok salala organizer na ngaran khui laga mi haura ga je hi hang dalai contest winner bingjang da full payment ma miranga da hang dalai khamukhok me na full mi lakhai ra ga je ngar dit dalai Shok da khlai hiwang khiwang hya ka phap mata khangrok le hau khla gaje khanghan na sabai kala R&D Aviation Institution we shongwa khi khye khwai malai mana gaje he nganing dit dalai ashili ji thada hang dalaya ka ashina gaje R&D Aviation Institution da official tha khamela ka bishoka gaje he ishi pau me le hanga Vaishilu ramlening sangda doctorate PhD sambang hai humpun na phangale humpun Baptist Theological Forum HUBTF na felicitate Sami Haira Reverend Dr. Shimringam L. Shimray Reverend H. Tamringam Dr. Taimaya Rakui Dr. Josiah Tingkai Kala Dr. Swart Singh Naisui Atumle felicitate Sami da Hunpun Baptist Church le Ranye Kwikaya Pungyo Baptist Church Violent Church Town Church Zangda Church ngadai dai da we miping Ranye jile wangaroma Eastern Theological College EDC with Principal Reverend Dr. Shimringam L. Shimrayna Kamadwili Kahang Ana Ojakasa Zingum Tumrada Khani Kahaira College Akali Tribe Hangpangada Panga Gada we mi Tamkungurum Ana EDC Mangli Taikuya da College Ju Kamtha Maram Hanga And then we were Executive Secretary Reverend H. Tamringamna Kamadwili Kahang Aja Itumwi Adamli Kararnau Satelak Aina Samida Kalaya Reverend Somina Itum Association Makhaila Kokasada Vareli Sheba Sasada Corporation Kamiwang Ningashila Pongshoka Aju Hunpun Wena Theological Tamlaga Katamtem Reverend Kala Doctors Sampangahai Hiwang Vareli Ningashi Pongshoka
Rani Jile Pungyo Baptist Church we Pastor Reverend Zakle Kaping na Kamatuli Kahang Mikumo Avavoy Varewe Bangtemna Kala Varewe Kamata or Sakavai Kapangkuya Akanada Kasatsanga Doctorate Samgapang La PhD Samgapang he Kapai Od Maning Managaji he hangda Atum Pangale Musod Mida Kalaji Varena Kapangkuya Amachut Kasana Reverend Zaklena Hanga Now ngarawe success kasajile ava avana ijamjam aina okthui salala vareli se hasa khami we bangshap laga gje hangda khnui thot ping no vareli yangada otsasa da reverend zaklai kaping na kasat sanga India we Independence Day Kamyonle Mukamaya Jiteida Armed Rebel Group Alliance for Socialist Unity Kanglebak ASUK na Stately Directorada Pangatang Bungtarada Khani Wewang Total Shutdown Ngothaira Mainland India Wewang Independence DayNgsasalabai Kapay August Directorada Pangatang Hiva Manipur Winning Khan Kashiman Zimikchoda Tangkhamanga Zimikcho Ngasasayada ASUK Publicity Committee Convener S Mangal na Hanga Total shutdown je directorada phangadang nguthor pung thuruk aina hapok laga ngajin pung thuruk le kupsangrada laya ka medical treatment essential services kala thermal we od zapaira da ASUK na hanga India shokar na lungsang lagai na jada khalai har khar thiranga gja shim gji da India we philan khangka khawai kasada khalai je mainland India we wanga ngilak labai khamanibur we shim lagle India we philan khanga ga je targram samana Kajia India we Independence Day Kamayonle Manipur Mazang Ngayaw Manada ASUK na hanga Alliance for Socialist Unity Kanglebak na kahang Aruhan Manipur lip problems puidalay Kala ayar we mi Ramanada La ayar we mi na administration lit razangda Mipog ping we mi rin lit threat lay dalay Nishari shikjin la jumi haira Economic status la zakshinada Bokazang laying sang sagdalay Ngalay hili Paisa khayam gaza khangjang sa haira national bingle gadam gashim thada mamirar la laidalai state we alungle khoka kasala mukhirar thurada ASUK na hanga manipur we angaret chakshinada khalai he India we wang ainana kaji ASUK na hanga Canada United Kathana Nitish Kumar na Bihar we chief minister ngapam khului haira Bihar we CM Tungishit ayakhui haira Nitish Kumar na Bihar we chief minister kasaje Ajuwe hina record kachishada ngasaya. Tejaswi Yadafna Deputy Chief Minister Kakhani Dharm Pungida Laidalay. Ladluida Ajuwe Kamadaya Baubing. Tangkhul Shina Olong na Mukho Kami Prayer Summit 2022 Ajukup Sangidalay. Azadi ka Amrit Mahotsav Ranye Sada Yukrul we aina shamchak tashungda bike rally zathaira. Ajuwe baw hiling janghaira nganada khlai nutum psychorally ringkapha khamhai zimik shong saserano